Салом алейкум, мегузарем бо шумо дар ин дафъ дарси забони тоҷикӣ қисми ду, яъне ки ин дарси чорум аст ва қисми ду аст. Мо давом медиҳем бо ҳамроҳи шумо исмро ва дар қисми дуюм бошад агар мо исмҳои ҷондор ва беҷон, исмҳои таркибӣ ва имлои онҳо ва исмҳои сухтаро низ ё мураккабро низ мо бо ҳамроҳи шумо мегузарем ва дар сеюм қисм бошад ин исмҳои мураккаб аст. Хуб, биёед сар мекунем аввал аз исм. Бояд мо донем ки исм ҳиссаи мустақили нутқ аст, яъне ки медонем ки 10 ҳиссаи нутқ аст. 6 тои онҳо мустақил ва 4 тои онҳо номустақил мебошанд. Барои идомаи грамматикаи забони тоҷикӣ, яъне ки омӯхтан, фаҳмидан, бояд мо ҳамаи ин ҳиссаҳои нутқро хуб аз худ кунем, чунки ҳамин ҳиссаҳои нутқ дар оянда ба мо ёрӣ мерасонанд ки забони англисӣ ва ё русиро хуб ёд гирем. Меравем. Исм ҳиссаи нутқест ки номи ашё ва ё мафҳуми ашёшударо мефаҳмонад ва ба саволҳои кӣ-киҳо, чӣ-чиҳо ҷавоб мешавад. Инро шумо хуб медонед. Боз камтараки дигар чуқуртар меравем ба грамматикаи забони тоҷикӣ ва исм метавонад ки ба вазифаи ҳамаи аъзои ҷумла ояд. Яъне ки бар хотир биёред аъзоҳои ҷумларо. Он дар ҷумла пеш аз ҳама метавонад ба вазифаи мубтадо ва пуркунанда ояд. Хуб, ва исм ба вазифаи пуркунанда асосан бо пешоянду пасоянд меояд. Мо низ бо ҳамроҳи шумо дар ин дарс якчанд пешоянду пасояндҳоро дида мебароем. Исм ба вазифаи хабар низ зиёд истифода мешавад. Ҳангоми хабар шуданаш аксар бо бандакҳои хабарӣ ва феълҳои ёридиҳанда сурат мегирад. муайянкунандаи соҳибӣ ва баёния асосан бо исм истифода мешавад. Хуб, бинед ки исм на танҳо ба вазифаи мубтадо ва пуркунанда, инчунин ба вазифаи хабар ва ё феълҳои ёридиҳанда чикор карда метавонад, омада метавонад. Асосан дар ин ҷо бояд шумо фаҳмед ки исм чист ва исм ин ба ғайр аз ки номи ашёро мефаҳмонад, ин як ҳиссаи нутқи мустақил ҳаст. Ва бояд ҳаминро донед ки ба вазифаи мубтадо меояд, бисёр ба вазифаи мубтадо меояд. Хуб, меравем ба слайди ду. Ва дар ин ҷо бошад агар мо дорем исмҳои ҷондор ва беҷон. Инро шумо худатон хуб мефаҳмед, медонед, яъне ки агар ҷондор бошад, агар ин исми ҷондор аст ва беҷон бошад, агар ин исми беҷон. Хуб, камтараки дигар мо чуқуртар боз фикр мекунем. Бинед, ҳама исмҳо ба ду гурӯҳи калон, ҷондор ва беҷон тақсим мешаванд. Ба гурӯҳи исмҳои ҷондор исмҳои ифодакунандаи номи одамон, ҳайвонот ва ҷонварон дохил мешаванд. Мард, коргар, асп, хирс, моҳӣ, мурча. Хуб, ин исмҳо яъне ки ҷондор мебошанд. Номи ҳамаи ашёи дигар, ҳодисаву воқеаҳо ба исмҳои беҷон дохил мешаванд. Санг, замин, об, ҳарос ва ғайра. Хуб, ниё кунед ки ҳарос ханда бошанд, агар инҳо исмҳои абстрактивӣ мебошанд, яъне ки мо инро бо даст қапида наметавонем. Хуб, мо эҳсос карда наметавонем. Аз ин сабаб онҳоро абстрактӣ меноманд. Исмҳои таркибӣ ва имлои онҳо. Исмҳои таркибӣ калимаҳое мебошанд, ки дар қолаби ибораҳо ташкил шудаанд. Яъне ки бинед ки исмҳои таркибӣ дар қолаби ибораҳо ташкил ёфтаанд. Яъне ки ибора ҳаст, ибора медонем ки аз якчанд калима ташкил меёбад. Хуб, ибора ё аз ду калима. Масалан, Шӯрои олӣ, Баргизуф, Созмони Милали Муттаҳид. Хуб, ин бошад агар исмҳои чи аст? Исмҳои таркибӣ. Ана ҳамин гуна исмҳоро ки бо ибора омаданд, мо метавонем гӯем ки инҳо исмҳои таркибӣ мебошанд. Хуб, биёед бинем машқи якро. Ба сохти исмҳои зер диққат диҳед ва гӯед ки онҳо аз исмҳои сохта ва мураккаб чӣ фарқ доранд. Ҷумҳурии Тоҷикистон, Тахти Ҷамшед, Қалъаи Лаби Об, Гули Тоҷи Хурус, Ангури Ҷавз, Гули Сиёҳгӯш, Исёни Муханна, Дарраи Ниҳон. Яъне ки дар ин ҷо ҳамаи ин исмҳо чӣ мебошанд? Исмҳои таркибӣ мебошанд. Ва гуфта шудааст ки онҳо аз исмҳои сохта чӣ фарқ доранд. Яъне ки ба хотир биёред, исмҳои сохта чӣ гуна исмҳо буданд?
یعنی که اگر اسم های ترکیبی از دو کلمه ترکیب یافته باشند و یا زیاد و اسم های ساخته نیز از چیز باید تشکیل یابند و نیا کنید اگر با لوگیکا فکر کنیم اگر اسم های ترکیبی از کلمه از یکچند کلمه ها ترکیب یافتند اگر اسم های ساخته نیز از یکچند کلمه ترکیب یابند اینها نمیشوند اسم های ساخته اینها автомати میشوند اسم های ترکیبی برای همین اسم های ساخته از یکچند کلمه ترکیب یافته نمیتوانند یعنی که اسم های ساخته دیگر خیلی شکل دارند و این شکل رو در خاطر بیارید و ما حاضر باز بعد از یکچند گفتگو میگذاریم نیز با اسم های ساخته مشق دو متن رو نویسید و املای اسم های ترکیبی رو شرح دهید و در اینجا باشد با ابتکار وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان و کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان با نام ابوحسین فردوسی زیر عنوان گلزار گلنظر کتابنامه میبخشد شرح‌حالی شاعر خلقی تاجیکستان توسط نشریات ایجاد با عدد 500 نسخه از چاپ برآمد. خب بینید در اینجا کدام اسم‌های ترکیبی باشند شما باید در کامنت نویسید. میگذاریم با همراه شما به قسم نوبتی درس یعنی که اسم‌های مرکب. اسم‌های مرکب یعنی که این اسم‌های ترکیبی نیستند. بینید اسم‌های مرکب گفته شده است که از دو و زیاده ریشه ساخته شده‌اند. اسم‌های ترکیبی از دو سه کلمه اسم‌های مرکب باشد اگر از دو و زیاده ریشه ساخته شده‌اند. این فرق بین اسم‌ها است و این رو اسم مرکب ما مینامیم با همراه شما یعنی که بینید مثال آورده شده‌اند صدبرگ گلدسته خب کرشاپرک و در اینجا باشد اگر از سه ریشه ساخته شده است. مشقیت اسمها رو با دقت خوانید و به ساخت آنها دقت دهید یعنی که در اینجا بینید که این اسمها همشون اسمهای چی میباشند مرکب میباشند. خب با شما میرویم به فکرم در اینجا اسمهای ساخته میشوند حالی هم اسمهای مرکب. مشق دو متن رو خوانید اسمهای مرکب رو یافته به دفترتون نویسید و از کدام سه نطق ساخته شدن آنها رو معین کنید. نمونه داده شده است. خب بینید که در اینجا ما گفته بودیم که باز با فعل میآینده برف بازی یعنی که اسم با فعل و پسوند این نیز با خود گرفته است. در اینجا در کوچه بچه ها برف بازی کردن یعنی که این است اسمی چی اسمی مرکب. خب باز میرویم بابای برفی میساختند. باز میرویم هرگاه که برف میبارید ما با جهانشاه با کوچه برآمده برف بازی میکردیم و چنه سواری میکردم و در اینجا نیز باز هستند چنین اسمهای مرکب. خب میتوانید با کامنت نویسید و با همراه شما ما این رو دیده میبریم. خب میگذاریم حاضر با اسمهای ساخته. بینید که اسمهای ساخته از اسمهای مرکب چی فرق دارند. اسمهای ساخته باشند اگر از ریشه و پسوند و پیشوند ترکیب یافتند یعنی که اگر اسمهای ترکیبی از چند کلمه باشند اگر ترکیب یافته باشند اسمهای مرکب از چند ریشه اسمهای ساخته باشند اگر با خود پسوند و پیشوند دارند. خب اینها میشوند اسمهای ساخته. پسوندهای اسمساز زیادند. مثلا میگیریم خدمت چی آهنگر گر آموزگار گور میزبان بان یعنی که این پسوند است. خریدار خرید و اور. خب نانوای خانواده سوزنک تویانک و هاکازو در اسمسازی تنها پیشوندی هم اشتراک менамояд. бинед ки вақте ки дар исмсозӣ бошад агар исмҳои сохта мо ҳамагӣ дорем бо ҳамроҳи шумо танҳо пешванди ҳамсоя ҳамроҳ ҳамдиёр ҳамшаҳр ва ғайраҳо. хоб дар ин ҷо буд қисми асосии мо бояд мо бо шумо бисёр бодиққат назар кунем ба исмҳои мураккабу сохта.
باید ما فرق کنیم اسم های جاندار و بنجان رو خودتون автоматي میتونید که فرق کنید و اسم های ترکیبی رو نیز ما باید کمترک درباره اونها نیز تصورات کرده تونیم و باید دونیم که اسم با پیش از هم با وظیفه مبتدا و پرکننده آمده میتواند و این یکی از حصه های مستقل نطق می باشد. خب در همینجا اگر شما هم با چنین طرز اگر در خود گیرید اگر شما میتوانید که من اسم رو با گفتی روسو более-менее уже اسود کرده اید یک قسم گراماتیکای زبان توجیکی رو. خب تو در سوی آینده خیر.